Pemirsa, daya tarik wisata ring Kabupaten Tabanan sampun kebungkah majeng wisatawan. Pemungkahan inucap memargi dawa kemedalang yani SE Bupati Tabanan nomor 517 warsa kalih talis likur ngelanturang SE Gubernur Bali nomor 15 warsa kalih talis likur indik PPKM level 4 COVID-19 ring pemargin si Medresta Anyar Provinsi Bali. Sile tunggil unteng sane kawada ring SE pinih anyar Bupati Tabanan inucap nyobiahang ngedenin objek wisata alam ngelaksanayang uji coba kabungkah antuk kapasitas pengunjung pinih akeh 50% antuk stata negepin protokol kesehatan. SE inucap ngawit memarki dawak tanggal 7 September ngentosin SE sedurung nyane nomor 517 garing 16 warsa kali talis likur. Sekda Kabupaten Tabanan Igde Susilo Mausang anut ring SE Gubernur Bali sane kelanturang melarapan SE Bupati Tabanan sanayang uji coba pamungkahan di Tewi Alam nanging wenten makatapahan sane patut kejangkepin oleh pengelola objek wisata. Minekadi wantah nerima 50% saking kapasitas genah antuk stata negepin prokes saha ngawigunayang aplikasi Peduli Lindungi. Kawawahin taler yadiastun DTW uji coba kabungkah panureksan tim justisi saking TNI miwah Polri kantun Raja Kelaksanayang. Makatah prasarat ring pamargin uji coba pamungkahan DTW rumasuk ring wisata pantai saha panureksan ring lapangan dahat kabuatang sangkaning ring pamargin inucap kaaptiang nenten nangyang klaster anyar penglalah COVID-19. Risa jeroning pamargin uji coba selami awuku puniki pet pradi kepanggih panincapan kasus janten DTW Pacang Muali katutup. Asa punika taler ketua perkumpulan daya tarik wisata PDTW Ulun Danu Bratan Iwayan Mustika nyang rebecik indik pamungkahan objek wisata sane kaaptiang sideng limbah kang malih ekonomi krame sane rauh saking kewentenan kunjungan wisatawan. Pai ketandane taler sampun mapi dabdab. Sile tunggil nyane nyiagayang pengecekan barcode ngawigunayang aplikasi Peduli Lindungi sane pindah ke silih tunggil prasarat ring pemargin uji coba. Tios punika kewentenan SDM taler kasiaga yang becik melarapan ngemargiang kalih sip kerja. Mungguh ring aplikasi inucap ngewadarang wisatawan sanerau ke genah wisata sampun ngelaksanayang vaksinasi COVID-19 utawi ring kewentenan surat vaksin. Dani narkayang yening sampun kabungkah pengerah wisatawan durung lincak becik nanging prasarat kapasitas 50% ring pemargin uji coba sampun kejangkepin. Napi malih wisata alam terbuka DTW Ulun Danu Bratan Jimbar turut sida nampung kantos 6 tali diri. Manik bisnis Bali nguningayang.